safe again. And we will make America great again. Thank you all. Varpar RC channel thir tu le ngai thatu zong te chibai ule US presidential election bawruak thar kan thir ho le anga atop thlengin min lo ngai thak sak ngei don nia New York khopuya Madison Square Garden a Trump rally meu chu apui mia ngei mai mi pui sing ni chuang zet achunga an kalba ka study amaleng lo mi sing tel pon kong pui le ko thlera tangin Trump campaign an thlir thupa he huna hian Donald Trump JD Vance Trumpa'n House Speaker Mike Johnson depa ka billionaire Elon Musk TV personality Dr. Phil America journalist Lakber Tucson Carlson UFC nei tu Dana White Democrat president candidate chu tuhlui Miss Tulsi Gabbard le Robert Kennedy Jr. te New York Mayor Louis Zuilini Trump campaign hlalar tak God bless the USA satu Lee Greenwood le midang som chuangin thuan soini he muna hian Trump ba ka mi pui ngai vendor chu khovela pahau saber Elon Musk mol kha ani a kumsom nga pathum mi Africa ramapiang rocket le Tesla electric car company nei tu Elon Musk chu thalai deuh te hip turin thomno tumin aron in thuam zai maya zuan zang deuh le nuisar chungin state a alo chawa alukhum dum make America great again ti inziak chu fiam thu dewin aron the lara ani chuan tuna trangin vote thak ro kothera te kal ula vote thak turin mi te som ro in unaw in thian tha in then om te le in mu apiang te hne na vote thak turin som ro maga lukhum khum bok ula ti in mi pui te afuya athanem ngai zia alang chiang mani amai ro chu media hlun le lian te chuan New York Madison Square Garden rally chu dot thu le nam thlir khanna ina khati in news heading an siam na samaya ma se an news chu cheer ila dot le huan na thu mu tur po chu a om chuang der si lova New York Times US Today AP Washington Post CNN te hi an bias ma se an ma ni tan tu te chuan chu an lom thung si ani nichin lok po khan CNN journalist Trumpa'n Republican Vice President candidate JD Vance interview anei na a sanghi som pasari kumdai to a Trumpa'n kam angai mo thu asoi chuan JD Vance chuan nang ngei hi anilom ni Russia tia dot soi thin tu kha thukal to a dot le huat na thu ringot ngai tu lavin America ma khua le that na tur ngai tu ta che ati nek mai ani CNN hi sang hi som paruk Inthlan na a Trump atlin khan Russia tan puina in atling ani tia akum te la dot au pui tu te kha ani a sang hi som poriat putlizar awat po kha The New York Times in Trump le Russia tho hau na dot ngalngat anzi awangin andong ani kha Trump athiam achan khan chu thu chu dot phua chop ani ti alan khan putlizar awat an lo pek to chu sakle turin Trumpa'n ange na ni kha an chu le lo chuan ka khingang atina a khin tak ero a om talawani amakania khovel hi national pola Trumpa'n Harris akhum na chu tlemin akai chho hret zela nimin loka 0.1% khatuna chuan 0.3% aloni chhota ani hei hi samzai tiat lekma ni se Trumpa'n pol aya ache thathina wangin soya hlo hle ni battleground state saria po Trumpa'n 0.9% in Harris i ala thawani rampuma early vote petura ming in pe hi maktadoi samruk layan oma chungzinga Democratic Party 45% anni a Republican 29% le Independent 23% anni tuna maktadoi somli panga chuangin vote an thato a atlak dan chu Democrat 42% Republican 40% le Independents 19% anni heta lang chiang chu Republican lam an phur le ti alanga an mingpek milin Democrat lama vote thatu an claim ri dewani sanghi somni nen khai khinin Republican lam an mason tak zet ani
battleground state din mun thir le ta ila Arizona a vote noi som pakhat le sing ni chuang atla to a tuna an din mun chu Democrat 35%, Republican 42%, Independents 22% ani heta hian thama boruak atra ani Georgia hian vote noi som ni le pakua chuang atla to a tuna an din mun chu Democrat 45%, Republican 49%, Independents 6% ani heta po hian thama boruak atra ma sang ni som ni nen te khin chuan alet deuh tho in thama boruak atra ani Michigan a hian vote noi som pasari chuang atla to a tuna an din mun chu Democrat 52%, Republican 38%, Independents 10% ani Michigan a hian thama boruak chu amason ma sang ni som ni khan hei aina sadayin Biden an early vote a thama a thlau chungin vote claim te chawin achak ani kha North Carolina a early vote noi som ni pasari chuang atla to a tuna an din hun chu Democrat 33%, Republican 34% le Independent 33% ani heta po hian thama boruak chu a that le a sang ni som ni khan hetiang din hun po a thleng lo chung khan achak ani kha Pennsylvania early vote noi som pali chuang atla to a tuna an din hun chu Democrat 63%, Republican 30%, Independents 10% ani heta po hian thama boruak chu ma ason lea sang ni som ni Democrat lam 64% lai an ni a tuna 4% in an tla hniam ani mithiam te chuan Trump boruak a tha an tialom le Wisconsin a hian early vote noi riat le singa chuang atla to a tuna an din mun chu Democrat 33%, Republican 23% le Independent 42% te ani heta po hian thama chuan ma ason le a an ballot request enin Republican lam vote an tha a Independents an tama engtak ang zelang mo tuntum chu Senate le House po thir lo te ang US House Speaker hi US renga sangber apathum na ani a President in achunga thunei na anei lawani tuna Speaker chu Mike Johnson ani a tuna Democrat member zanhi som pathum Republican member zanhi som ni an ni a tun Inthlanna a hian Republican lamin sit level an lak bel tura ngai ani amai ro chu an inthlauna azim mawangin engma chiang faka soi thei ani lo US House hi America sarkar poisa bom vong tu le thunei tu an ni ti ila aswal om lave Senate hi House ai ma in an na tamzoka cabinet level chin reng chu Senate in a approve chawin president in post apetheni federal judge zachuang zet po Senate pompuina telovin president in arwat ngot thei lo boka chu ba ka ramdang nen tho haunat le Paul hawa til theina reng chu Senate thu ani sangkhazakwa somthumpan hi po khan America President Franklin D. Roosevelt chu League of Nations din tu bernima se Republican control Senate in athop tat lo awangin antel theilo ani kha tuna hian Senate a Republican somli pakwa Democrat somli pariat le Independent pathuman oma Independent te hian Democrat lam anzom vek thungani tun in thlanthara hi chuan Republican in atem bra sit ni chu an la chiang sa a an van nei phei chuan sit thum emo sit li po ani thei chu wangin Senate thar chu Republican control ani arin om chu ba ka US Supreme Court a Justice pakwan oma chung zinga paruk chu Republican President ruat ani a pathum ero chu Democrat President ruat an ni ve thunga America sarkara thutop neighbor tu chu Supreme Court ani ti ila aswal lo viawang US Supreme Court hi conservative judge control ni su sela chuan kan puthama po jail bang azut lawang ti soi thei ani lo chu wangin Trumpa'n ne na achan chuan US executive sarkar dan siamna Assembly House le Senate le Supreme Court lam thlengin Republican control alo ni thei don ani Washington Post in Kamala Harris athop local zela editor at large Kegan abanga stop som pani vel an bang bok kan ti to kha
chuba ka chanchin bulatu noi ni zetin an cancel pha bokani activist then khat chuan amato angin thimzinga democracy athita te anti a America democracy hun atop te anti ani kha amazon.com boycott tura huai hotu po an om kan ti to kha ma se chanchin bunei tu Jeff Bezos alo tong chuak veta a president candidate te zinga pakhat kan endorse hian leina min hruai nga la hetia tu ma endorse kan siam lo hian diktakin kan dinga leinei lavin kan om theani chu thil dikani ativet latani Trump chu Muslim hotu le daudal tu angin an chua thin takna a Michigan Arab Organization chuan Trump an thlop thu an puangta ani Trump chunga rin na kan ngat ani chuan Middle East a remna le muanna a om tir theyang an tive mau mai ani chu ole vointan chuan heti zong hi niri phot mai sela nikhat dan zela kim chang devin kan ron post thin don ani tin subscribe the hil sula idu sakte ne na share bokang che US Inthlanpui ruak chu kan soi chiang thokhat viau to a tunge neya irin le comment section lama zalen takin ingai dan iran soi ve don nia